Na unim say unim say na ukokofo kitchen uko mama kitchen ke edu no man o hey ke wo ye tough say on the free man na no man na on the top basika o trans be fire wa bro nanya mini de ode ne the case no so na me adoma da be na na iba obrayo ko ebi ho so wanti man kan nyina tike adu be ba ti be obi a chia no ena so me papa ho friend say ayi Jaba free me ko enu atu kwan me busa say gate man so wo bo say so say yam ofosu okosi kan fi a wo bere o wontimi twa ntro say gate man wo atu kwan o me ko me ka say o mna samwa o jan wo hwem sa na wasre no hu say yes and the petitru na be say the petitru say ono ya na me ka say so soma ne gate ayi no magisika it time o hu me say maba ho no na o hwem say yes sikani ni di agro wa man rare money kra man good man good so no your friend say ajaba free ne gold na wo ye no eto acid mu mu na nane no ni gold na ndane okay gold fake wo mu oh yes wo say wo chamber as gold ase na ye de ye wono de nya sa odi no kure na ye ncha sofore ko eba sofore ko eba so waba ammo awadaso sofore ko eba na se wudru ne ho no mu a na wo say yes kwatre kwaso obe mount ma tie ni din awo ana se de sofore ko on na friends e crash doctor sofore ko no ne ha bite no e different ono no nim won ka se yes wo kan ho na wo ho say crash doctor yen kan yes next yen kan next One eba. Rekweba. Oh, you're tough. Yeah, now me dem asem ba wie ne tip of amede man say tete no omo ye no ma bi gu a besi ne nye bi. Hwe eba tetefo bu ye no. Eno ana na mafo ye bu. Ye ne de ne ye kreti ama ye ma ye nchi ma be abesua. Ye nye bi mu ho. Esi ye ebu be no to. Won se yasi ukrom petedu na ma bi ka yawo eye ne kure. Ya candidate nyanya no kure ukompete do na mebika na oba ne didi agya nso ese da chu benya sika ya he ne kure ya ne de cheche owure ya re chechire ya ye kwa anim ya de ya daduane ya di agya na da chi baby etime twa da chi ya mefa ko obi anso pe yiye yo ntie kan za na ora cheche udale fu wo mkura ne ko udale amento nyom because tetefo no musuro da nti se wo dwala hwe na huru ko oni me ma me wo po asoma mu odin pa ye dudu biribi ya oni ne wo bon samane asuni ye bemena manjia samanjia o yeza na otriada eni o twa otrum ana asen no ya na nza tetefo no ma bi o me ya authority kan open ma o de tasuo kan ofuruma ama ye bi pen unze ya adwuma nso o ya na ko kwaku bibia ye gidi tetefo ya Tortika na first nso ya sumane mu odu a okwa na de tono ko ya obi ya woda awu be ko akojo na yire na refi ni so beduru bi nutrim na de tono ko e do sa no obi ka ma u fi no bi ko fi ni pe wadanfo bi obi hia bia no asem na emfa tete no munim de Tortika is fantasy kan wa furu ma ampa nso o de ka beti akosisi a women na yente na mafu ni kuna unyini ye be 15 years one ne ho pen Oforisuo na dia samba na okobusai Oforisuo amafo jiudi pa wo no ma na dia weekend man ne mo me meka na fidese man ne mo kwakwade bi wa ehu emom ya na at times no se na nse obi authority gu no VIP eno na bebe ho na madu e fede eno ase do ba ma menya me hu yie ya me do nyame se hwe eduru me bi ama enka sa asem VIP fo hwe se authority kan na catch driver ni na o se ye nuru ba bi se mgina hwe ha dwi o ya wodu be kwa bi kwa na filling station me ba bia na wodu sound na nyame ya dum na se nyame amfafie na authority kwa ye nsuo de ni bia asema ba wa se wa tade we dey sama fo mu didi na mu ye education because yaw kwakunya VIP for person adroba fo nyina yaw wa catch driver jaba bi na menya me hu ye kakra o se nya ha na mgina adenti nsu any break o mu hwe ni yi yaw any break na yaw sa Johnson bedo pa na authority bedo ne nkeye Johnson so ehu o wotika hu kwakuni nyina anye o da bi mu ba ko Johnson do timi kipu kakra ba mu da Johnson de nka mepe Johnson bet ma Johnson gudu ba bi ato asota
no jagu John Sokra de swanum ice water na bottle wa yini bi ha utimi twosogum me fan say bi ni wa ebi ni wa wo de bibia ni wo sa toilet mum de anyewu ya so obekwa agu ho pa de ebebon John so de ubetima dwunsu agu ho du ba bia oto nsu na wo jagu ho aya o bra kafra na wo ko ba wakra chi semina abese se madam fu bi ko ba bi dem na wa pe na wonya no to ku wura oba na invite oba na ko oba no friends na de me ba no ba so obra wonim so ko wura dem won wonya owura dem na nsu oji no say wura na me da wase oba ma pe na check ne dem ga me de me nsu ya yi de ne me wrade etia no request nsu se wie ebo a na ade ata ne ba ko se wie no request nsu to odi nsu ko na head jagu no na che se den ya se wo run no hata na sebe madam fonso ne bu mu wo wi tinu onim so de no be wi ni oba no se oba o so mpewa oba ye den wo ye yamfa shwata le ko wo ni sinsu madam fonso me pese me wotie me boni de na me nkofie ne wo de jame no Oforisuo de sa I would say ni ya no ro no wo bra o ne we de dey de mame na apreko because nsu zo ba na mata nsu afọ me de na manyata de tina sanka yesa na yesa no se da bi no ni hamfa o ba ri trimu de ka madam friend kwabena de so de menka kwabena na ya ka kwabena china be kan de so it is strategy baby e wo no no de hamfa ya so wo strategy ultimate yesa no man doso mema strategy doso oh you be cheche da be kwaku mema wo mfidie che mema fidie no okay ma so madwen so hwe sa kasa mo bi anka bi nkire oba da se ma de o magimi o tabi o madwen so pa ba dwen so ke nyame ye wo mo drum bi ne ba ma wo yusu sika kura ma ne sa na wo hia wo ba wo ye gudu ha o ma wo didi ya o tumi so ko animu o mutimi kepu sika ye ne mema ne ne show no ye bum ma so de ne nkakra to oba ekoto aduane a na ba ma nka wo hwe on to mani nsi fa aida 200 da ba wonya wo a no de ne mo rene church yi ni pe akante ne pe kwa oba ansa na obeyi ni sika nsoso no na wo be ma no wakwa ahwehemu kwa ahokyirem ne no be na de kai no yi be ma so kwa ahokyirem na se wonim na oba ne hu se wakofa ne nyonko ba uwu kura so oba mu wawu sasa ne ne mo ho kyiro na otefa kwa ene wuni bi kura se de ko ba kosa ne maame abosom di abrew eti se enne ye tufu se emema na nko yie no sika ni fie no mo ntra mo yire ne mo tie ne shi sanke bibia boko ya already ya de amanya nkwa ketrema da wo moje di officer ne ya nkomo na de tumle bia na sika ni ho na be free ba bi na aba o oh yes because ni ane ne tie no ono so twen ma na on so do no obese mudidi obi timi ka se ohia nyinam se de appearance tie na ye ne fe to de tenase no ma ne obedi no obeje de akofie o nanka akosobo di tumle bi omo so wo fie ay omo nti ase nyane aye pe no ba wa koka kire busunya se wo do no aye ne ho ade de na betena fie ahokira ba so ono so tene entene nipa behu adagya o ma betena fie be kyew ge no na mantem obetima bo anso so ho ye ne ferfiri tetete no aye o sa ande kire one ne kola yanza ogunya nyina na ye pe o ya otoda bi anya ye pe be kyew kwaje kwens be so kwens so na wagi bi pe modi nkomo ni nyina ho nti ha kakra na me bie so ama ades ne so wo se say ni timi this situation nti ma bie ho ne so na ebi kura ji nkwan ko fie ko je friki no iri ni di tesi sa obi so so adwuma me ye no ketrafo na ebia me nkwan no ne iri free baby mesu abi to fufuo na ya na opon sa o se meje nkwan so musa ho kire wo fie ndi ya ya na makoje eni o so ye nipa o da wa nya ni say ya to ga bia mo o o de so bibi so esa na wo sam kwan ni se ya na wo ti manfu o kan ti se do wo kire o nyongo na ye nkwan dro ti be chi ni pe ade bi to wo ron ze na bre o mo experience you oh yeah e ma ni bia ni ate oh yes what Mr. do we na de nkoye nkura so ofie to no atimi bi ma se gifa kofi de fie nye de anza ye keka nyina sa na ma nya na ma ni wie bone ye se won treat o yire na o treat o mpra yi obi o to mere bia se de odo na yire nti e na am otu anamo bia wotu ko wa bo obi sa e ma papa brante bi appearance ma business woman bi ani kuna wu eska won nsem pa mimi ni mam bi otu onu ya
o sika tan ne car so ntimi nkan was particular papa na waware na no pe ne ho ye ne fe papa ne nti ase na papa e ba yale hospital ye se be no operation ye 5,000 papa ne ni o call no say ani amaka da dan so be ye dia awi akete bi o hwe se o gidi se de ni besi on hwe se ne banwu debe to mre bi a mema no ye ko peska ye brew ye tese ma nti yitimi ko condition bi mu a enya ba bi epese ye nante no to mre bi anya nsufi bi na dum jawo be ma bi wo kan on tam so ba bi tisi de mfa me ho nka bi da so condition timi mo ko da ho na ade ne wo ono atimi de nsa ko apie to wuro ma be ka se wo pe so na nya nya so Oshola mse me ambassador so mo akumi be di wachi na nse di aboa mi o wa cheche mi ne bia mo de da o antina so no na ye we o mo nse ma no ma fo ju di ba o education there wo ya de so amasu bia ba ma wale mi o ku de o ye di ba around the bit here see a friend foreman okay o shia man mi na e kan se o mo mentale ne ho was o family mu sa me fra mu so mi nya na mse la ne de ye hot nti o mpe ada we o be fa so the foreman na dofo nyina so nya me nshiro kwaku nkomo ya mama kai asimbi e wo PZ na maame no yo defo pa okay na papa ni en driver sa ne kemeti aka say mere driver ti maame ni kunu free mu no say na nije driver ni no na onwa ye ne la fa yes ni kunu driver ni kunu driver o kami ai e wo company nim atatashi papa ni free mu no it is a driver open need kakra pacho won kasem kakra ti kwan bi so no ya na nyoma bi so boa ya za amna so na driver ndi no ni bi driver nzo akemia no ni bi but abasa one complier ye be yiwadi oh baby wani kwa so oja na mane ko madam be ka se ko edru mebi wo ha baby waja mane ko ko di baby obi be fa de ne wa fa obi bura be fa be yiwadi obi be fa be yiwadi enti enye obabi a oja na mane ko be man ba be yiwadi ya edru mebi na sanka hwe no mabi ni wadanfo pa no se sebi wo free mu kura na se obetima fa ne nkola no afọ ba na ni ya enye basa kensehwe IBS mi kurma sante kensehwe oba ne ba kwa nante amankwa na ye mobodi yesikafo yonko aye mobodi nka ufa ye bodi no e popular name yesikafo yonko kensehwe no akatimi ye enti be man bu ye no se de be mo bi ayo man ko bari ya sa mi wiase tete ya oboko no hwe wa fankra na kanema ho tete na mo komani okay ye obi ka kira santeman wo bi kire asanteman na wodrofo ye futu sem no ene betware tia se aboa kwaku kon ene ye dia futuo bi emma awufuo bi ene anwumre ene nkomodie na awufuo bi ena mepese mede emma wo mo sanse abofra enteteye ebesi ne mpanim fie su nyina no awofo edimu entintiman pa eno ti yenhwe se enkane sede na yesi tete ye ma no saa ena ye brimu ye kono na 2025 na 21st century saa na ye kono ya asembia mibusa ene orofo eduru babia awofo no ye ma won tiase se fapem no ena be kire akoda no ne nkankro ene ne mpagya se wu sidan no na se foundation no ankoyi a wodofo ne nchia ye mu no se wu hyehye asiso a saa ena ebechia ye de tuwiase abrabo ho se de sitete mmofra na nkoda se awofo no anhwe akoda ye antiti ne yi a se de wusi eye no saa na ni nyinim ebesi akoro enuti wodofo na anwumre se ya ntete ye mayi a ebeduru won panin fie so no na wo ye won hwe a enye yi eno ni mi bedi adanse se enipa bi a wate agu kumase montene so enipa bi a wate agu enkran montene so ukokofo dua kosunwane enkrofo bi ehu a wate agu montene so na empo abrabo no ene omudi chimsi a enko yie no yebebu semu no
na efiri foundation no fapem no anko yie ma me papa say ye kanisa de a eduru ba bi abofra wo ye bone a e wo say ye tia no san say scripture has it e wo twronum say sa akoda ana abofra wo ye bone a ya de ntenso aba e ne tia no sanya ntenso aba kra no a ani bi a wo be pochire na de be hwa akoda no eno kra mani jae de wo ye no na se kokoba no say wo betia akoda no na se wo de prepre no e wo se wo tia no mani hu ne mfomso hu ne bone no ma me papa na wa ya wa adwene se wo hye no tatwo e beduru baabi ne wadane wo so asem ena no ofalumba ye mfatu bi wa fidie we so wo ababa wa bia maami bia wo no sunsun wiase wakodi ne nkwase asem ma kire ne ma na wo pa wo de akoma ne baba ko na empo watumi agyae wakoda ba ko de atufie ho na nyankopon nipa bia wo yi no ye komfo hu se dabi akoda yi atade a wo hye e wo roman hair kwa ne so no enye maame no so hwe no na baba wa no ntade hyemti ono no betumi yi na wo de maame no yi a wo de no komfo no se dabi me ma mfa wo de we nko dabi ada komfo no ye na adwen se wo fra baba wa no na wa mama me no so agina ho no agina wo de de ama no ababa wa no komfo no friend behwe atemdidie ene sire osi eye ne ho ede kire komfo no entete no ekoyiye e wo fi ana yetete wo se panin frɛ wo afa ahobrase fa ansa gu wachi ne tie de panin no mpo se biaku se benyado ne nkwase asema wo ka kire wo esanse na entete no anyenti no ababa wa no horo komfo no nanso so ni nyame dwuma a wo ye no se dabi ababa wa yuso di matem kura no a e wo se megye awode ne de ma no nyame dom so wo gye awode no de ma baba wa no mama ame no kura ka cha baba no so okonhyira onhyira komfo no na kire ya komfo no kira baba wa ne mu se sei ani sei ni wo mu atwa ahia no ababa wa ne nisuo dwirawo ma me kama na kwa akosi sei sa baba no won tete afiri ne mofra sei wo ne koda brem omma me ma hu se sepani fra wa sei na ese wo ye sepani asuma wa sei na ese wo kro no empo oka ase bi cho na atebie kura no a no wadana se na ntete no ya ka baba wa no wani di komfo no atem akoda bia ya wo no ne ma me wo no ba ko pe wo na wo so na wo firi mu akoda no kankro ne mpagya nyina efiri de wo tete no orofo esanse ne maame afiri mu nti yes nana bo atende ye monu na akwadwodi ye monu hwie Osei ya no yemfa yensan kanu adenti ne maame afiri mu nti no omo tete no sa akoda ne wrenho wodofo se wo ye bone amane hu se emfomso na akoda no waye emfa ho se ne maame afiri mu eno ana stre no ebeka to se de ntenso aba atia akoda no twade na akokom mane hu sa ade a waye no wanya ade obi wo ne maame ne papa wo ne ba ko pe ya hye ne tatwu ebeduru baabi no ebefete wa orofo enu ti asema ye kan se awofo mama ye ni nkonkoda no ho e won titiem omunkoda bremu na wonyina wanfiri ho Shona sa kabiem sa kira bofra no kwampa no na wonyina wanfiri ho enu ti kwampa bai e na wode etete wo ba maame ena de mefa eja de mefa akoda no kwakwa totontade akoda no be totompaboa o se na akwadwo de wo pe life enso na maame na nkasa papa na nim se akoda no ewia no eduru baabi a maame ne papa ne bo fom no wo de tisi abonten akoda na ye kromfo enu ti asema ye ka nyina ne se wo pia bonten na otefa ko ana compound house enkane no de one no ebofi pam anasa de one ne high down wo fie mu no na otimi etia wo ba yemu sase ne sa na tia na enkoda esei orofo ye man koda hunu se akoda bo wo ma chichede enu ti asem bia pani be ka kire bia no wontie na dachi bi no obetumi ede abon bra
masema make achira wofo na anwumre nyina ne se ye hwetete no kwan a ne yefa so ede etete nkoda ene eneyi a ano edene emma the next 10 years kura wo Ghana member ena akwada ye boni wo sukuu kura wo kɔbɔ no ye se twero eno ye asɛm foforo enka ne hwese de na enkoda na mofra treat wo teacher fo ene se bi ne hu na obi kura tumi ne teacher ni etoto wo sukuu mu enso ye nyina dio ye suspend no na woda so ekɔ sukuu odobei ena teacher ni no ebenya de akyere wo na waka no ho anso ade eno ti asɛm a ye ka na anwumre nyina ne se awofo mu omani nkonkoda ho na oman no sabia ku sabia nyaado ebekɔ yi a egira mofra yi so efiri se wo mo ene daache ani daso na daache ani daso ne tramoi daache ani daso ne ready daache ani daso ne nsanumi daache ani daso ne wi eno nti ye ma wofo nti ase se wo fiti ase ede twro no anase entete pa ema wo ma orofo wo mfiri hu da biada ne be yekumade na odi atonkom ewe omo dada setrem ani abrabom amomo so abayem Mpe Nipa eno nti yemfa ntete papa ema ye manom ewo fie na saa yo bamu a daachi ankwa ma bi no oman besa afa ne tampa ede efra eye me modofo pa Osei Yaw Oforisuo 19 Oforisuo omna samoa mo that's ya bibia na ene futusem na no abi ne start ene yekeka no ti ofabia emom ne fa pempa ye ntete ya asem na ne yeka ho asem ye nche ya tifo ni ahwefo na ma hu se sema na yekeka no ke du wasere sa watu wa mama yi bi wa ke bibia wo bia wo ne obana jewa kodi ana ntoma ne se wamfanko ndiem dia koda dada asa miana meba mi se onkam obi ante yo aye yaw yemfa yakokesema ya kyerwa okay ne maame sewa mpafo bekatu yenya maame no me maame de sewa nti maame no fa me se ne ba nti nyame ya do maame me nda ebe I think say na ni wa nti ba maame ewo Colombia okay nti enya asem ketu ga hone ko na watweda magusua ne yako na yi ni wa nti dua ne wakeka maame na yekoye dem yaw antete ye de se wo de tete ene nei ye kasa tete ya tete nyesa atete o tete ya de bia ye ka ya de a aye fapim bia da ho an panifo kan ya de nipa so isuam bibi firi mu tete isua bibi firi at kasa e fere ne tete eti o se wo tete ase a ese so ye tete ase de woni ne nam na sema a wo ka kire no eye tete ne mo mfamu aba na yen kase eye tete se wo hwe no ma bi a enei obi aye no se nani ate de ma mitigana ntima men kan sa de ma Ghana se si Ghana yehu se ye ko ye nim ye ba ye chi no eye ntete ye obi aye nim so nim nyansa obi ansua bibi amfiri obi wo eno ni ye problem ti de bia no o hwa Ghana ha no obi adwi bia wode ba bia no yaw osusu se ne de na ye ye ti afidi esuei oba mo bi mfa na asem na echia na ye ntre no obeye na dwen se ye ni anim nyansa che no mpe asem da nanso nke ye nipa nya daage etie yasem ye ntete yasem a enya temdidi asem a yanke ye ko ye nim kade ye hunya ne ye hu abrantie bi tra se ko nwuam ekofa jata ma ba fie ya obi anim se jata ifri tete beto samle nke jata de oni nipa ni twaka biko jata ohu nipa o che no batunim ye wono ma bi ho no ma wo de sise ana wo hwe TikTok ne ade a ye wa brofo timi kofa sabi abo ye wad wo nwuram ne bad ne bafie obi wo kura na nye ne ba nenso wo kwanya obefa so obetete abo anama woni otimi na tena fie te dru mebi ho a yensua bibi wo
ntitiyem ena wo ne hwan se yaw wo be kwapotia obi ba wo ne hwan se wo faase se be ade a wo ye ne nya wo ba koka mo asem wo be ka so fa ye kulu si ehua bibi wo tetim besi na yaw ene ne de ti ha yo de bia wo se wo kasa bu a katacho be ma wu ye ache enso enche bi but besi ne meme ne umi enu kasa na sem bia wo kan ne de abefrem ade ne ye so kan de because o de sa no mana ye aka to am yesua nti etete asem a ye de o de atete yen eno ho asem na ye ka nti na bia wawuo wo ye teteni ba na sem bi o ka to ho ne ye adwuma but ene de wunim ene de wote ye because wo fa so ba wiase gya no wo ba no ba wiase gya no nti ade a wo behu ya ba bia wo fa ya ha wo fa kwa we so a ahwe ya wo mafie wuti bekọ ene wo ka kire wo fa so wo ka kire akoda bia wonte wase da obeka so ekolo eno ne yewuo no pani bi ti wiase obetima hwade bi se wutu kwan aye we menko oni aduro onyawe o but pani anu ene nani o de hwade no pani hwade ko akire ba ne ye hwa anim aya eno ne yewuo no ene won ho ase wo ba ekọ ba bi oba ya ade na obekwa akotan na wadanfo beba ne wotan no wanhwe ya wadanfo ne beka cho se me de me ma de menye wo mo saa o but wanhwe aba no ne asam na wo ka no wanhwem anhwe bibi a bebo ne ba no do beka se me de me ma de menye wo mo saa o tetene ni wo saa ye ne ye fie ye bread and penifo Santana house na ifie o na me brothers no mo ho den na ifie o na police fo ntima fie o mache ye ne ifie ho me kasa amakomo obi oni mama kombi ayi ono ne ye tenjo bi go papa no muska no me asante nkremofo a ye ka omo ya defo a no me ya defo ntina amatirimu de ene sebi atutwa asem ne ade wo but nti unim enkura ne yesua bibi fro ne yenim se ye brothers no omo hayen but woni wan se ye brother tanko anasa haruna anasa wobi besoma wo fi o na wo beka se wo nko wuntimi da ese wo ko wan kwa wo papa gina wo mama gina ho ombe so my ayo beatings etina aye to wo ho na se brother bi frewa wonim se wo obesoma na no so na boa yen yaw na mutu obi na fe na mass na eno no ye twama wa ana ye tete nane eye mutu na nye mutu na eye bo na dende no ti atitu manane ti ba me ne sankwan na e kata so nyina ti sa ta mo no se wo koto amutu na ye se to 10 cedis ya utimi to 5 cedis ontimi nkan ne wo ho ntina boye ewo kwa beso yese adibu anya kro no adibu o wanya ne sanso na wo konti Yesu Kristo se gya be ya kama kai ponju bi ko hu se pressure na be na no soso etimi no sa itena akora bi wo ho asoma akora asoma na utimi gya na menko ena akora di nsamfu wo school ukotia na hey nipa soma si ba wo ye honorable ba wo ya assembly man ba wo ye se banti entia no se je so tworo te se otworo enkula bi atrasi wo kura imu emo mo dress nyese on papa hu o maami na maamefo no papa ne kokape oho kan wanu tum enko kan se papa oniska enti aman ne ntete no enu nti buroni timi ko nwuram kofa jata ebetete ne maboa no ohu uni ofewura no ne o ma wawo mo nge aboa no ntete ye de tete ye no ye mfa sai ni nsua de bi se eye de na jata ye kofa jata ye tete ni hu se jata ohu nwuram o bechewo no ade bi be tete ne de ni ba fi o tete ne de jata hu mia me ni jata na tifie sa na ni pate to wa kra to nga esese o start se wo de ntete bi tete na makra no se bi wo hua bibi afiri awofo no enne ye gya ye ma ni nyina dia kwehye ohia yenim ba bi a yenim obi a oni sika nenso ne ma omo ntete pa okay tete bi wo ho anya sika asem ntete bi wo ho no ma minim ohia ni a woni bi nenso ne be kasa kire wa wo de me pa chew e bre ne ho ase batene e de ne ehu ye be sere tete no omo tete omo de tete ye hu se tete bi e tete wa fa tete no emu aba ne fa ba obra ni yenya se ne ye jankura ne se omo na ede e wo so o yenya omo peda bi epedu a uja ama na emwa akura ya ye kokun ni e wa adwira yi se wo kọ na ne nana bi wo fie na ne wo fa bi ka kire ne se menko enka wonte ase ye da eno ko ye okoji na ni so me kai menka manfo ya maadwoa de tete ye allege se sete saade a ebra police ni ko fie wona nandafo ne ko fe no wo fa bi wo fie according to the tete ye no
na meni ho de ba enti na meka se sale ofa bi ofi ohun si no ohun si ni se ade na ekoso na emoa enti maaju ahwe na wanko ne wampie hwe ne wampie se wotie ni wo fa na asem anka ne wote wo ya ewu bi ho no ma ya ntie mpanimfo bi asem ya ntie futuo bi ene ene akogye ye ni so ba tete ni etie mpanimfo asem temi wo fa ba bi me na bi wo se wo ne nam ha na ade san na meka se kofie ana ko wakura ha na wanko na ade san na ka chem se me mfa me torchlight man fa nko rekwan ma me mfa ye dai emma wo be fa sumo then there is a time a Asem Mpe Nipa ye friend Sompa ye wo Sompa ye adwuma ye tufu aka chos ye ni hwe kra no ye the way ma se tete wo ba insuro ba na wo ba nko nanim na daachen awie peye e de ama okay Dennis Zanka okwa de biba nanso so odi ne mu odu pa aba ya na otwe ya na asem kansa bosu wi de manti asem de wa wonim se nyame pa fia da e be ya na go so ma hen na akwasi bosu mpra anokwase Europe nso tumfo se tu betwa hen no no wadampem a ye wura be bo ni tuntum na wakoya amamere se de okoye ne mampoma na ye fe no obekwa akoye nti fia da e ko de go so de wo fa mani da kokom anokwase se enya asem ketu akra de best adofo ene go so ade hye ma mu wura fi nyina ase nyame pe fia da wi ene ye yi oluma nti enkoye man nye fe ene ye wi na me wo fa ni mpon da de lumba so da ya wan sole ya asemo afi ri ankoyi ama me kura batia ma ye nyina wo hyede Saturday ebe na kumasifo be ye omukaloki 90 se 190 nti ane so ampaye bidwa pa kende 90 no ampaye bidwa ya ye kwa kakra me de me de ka ho aye se wa ama wo ba ensu nkura brema oba tan wo besu mere wa brem anokwasem nti wo ba hwese nkura brem wo besu na wo watim asere mere wa brem so ma ono ne sere mum nkura brem a wo besu mere wa brem so na ahodi ni wanko bi expect se ne banko mfa bi mra emere wa bomu na ahodi ni obi expect se ne ba wa brochiri nko oba odi amade angwafa made ni e de ama no e mere wa brem ni ye hwesa na ma we nyina na so betuma hunu se ni gye ne nkoso ni bia akire wa ma oba na sunkura brem ene na boa ma fe ma me na nyini pa ba yese ne birthday ne mani free Canada America UK doctor ne ba we ba bo se ma me ne ba me panyini enso hwe nkire so wa panyini ene na bo se ma me ne afura pa ba wo mfiri ani fura no because ye de made the twa ne ho ahia woso wo manensa so na de correction nsem dada woso wo fafon na obi de aduru dada woso wo ye call na obi afra man dada nti ani fura ne pen kura ma me ne nte ni nyina mu ne se o ma ne mani su mo frase e na ama ne wo siri ye besere ampa o man ne mra na kasa me ente aba but unim se ete an wa anwu nti ja wuti jani a wo kire oba na de na wo nko a wo de nde wo ntia ne ma wo enkobo atwede wo ho ne ho bi aye ne nkuno ne to hyehye no enkuno it is o man ne se me ye mo wo mu mpo a wo pese da ache wo siri nti no me pa cho kwa afa ne hye o mo nse because wa wo de akora no ubutimi fu ball ba ne se ne asabe wo ka na ndwie so gichani o de mra beto ho edi eba sira se Bible na ka ko yawo kan udi kan de bai wase memfa branka me abofra na wo nwu ubu no a na sabeta fracha abofra no wonse ye tre na wo tre de ni si na kwan so edi abrabo mu no abofra bi ya na de amani ti bi gina yie se ode aba be kan na bra wafom na de na de ye kire ye mu bi ye yi achi a kire wa kopa wo ya na ne de boye ho nke na nka mbeka se ya bi ya abizu ye di ye ngwache ye se nom bare na o mu ni ho ama kopa wo ya na di nyansasuro ni hu bi abehye ye mu ama ne o kasa kire mpanfo na titiro mu hu se akura yi ye tete no ayeda na wo de anya kopa wo ya fo wani keke han ma akura ye mu nhye no a wo de wa ya ndadaba agekum mi amadafo ba akope ma wo mienu pe won na ye be ma owu mu we de wo ba ba akope nu nti wo mpese wo tia akura ye ma na ni ba na husu ye besere wa ma wo ba nsu nkura birima wo wo ba tan no wo besu mpanyin birim dize onim ne saade a hwese obesu nkura birim na tima be mo asere mpanyin birim menim maame bi atete ne manyina wa abrochiri besi wo ba bedi ni bronya ne birthday wa ne bare ba ko ye sojani e wa America o ba ko o wie university ya so ye study program no enkura na ni dibi o maame na aboka ye party no o ma ni dibi na sojani be ya hwe ne short mini bi nice girl na o de grows a hwehwe ne nsa a kire wa anoma nto ho abrochiri ni ba o abefa granombo ye yo what do you mean yo na ye se ho ndi no mo ye sa no we de obi akwotete bi wa America de naba
wasa bobra na adru soldier level but yaw me se kire wa amfa anto otama asa afa to ne bumfu otimi ba na agusu bebre na obuza please can I help you na aka yes was sade akọ na ahwe nipa na appearance ne skin ene ba bi yesi ne dibide wo na kwa apa bi abetena si didie na osa nam table so se sanam se de da fom na wo fa pese o srim panim bidum nti o mankura isu nkura bidum ma me timi dan na no afran fide manya abodin na yeka fide would you see come and pick it I don't like this na kura di midika na ahwe nkura bi adidi aye nwura no a ya frɛ na ne buan fusa ne maame aka se na odi midika na wo sesa e kyerɛ wotene betene e kyerɛ wo pese yeye be yeye nko anu aheda aye oba ne ye wa abroje di ho de nka o masem e na se ya no wo se obi wo ho abi obi mra na na hye ne so nanso ne ma wo suro ne ma wo ndete ohana nipe na omo ho po mesere moma ye mmoa na ye nya nkura ne yie ne ne wajapade o bra wo bre ye nyina bia wantima mfansi fie obi tie me we fitani we carpenter ni sika fa ne nsem nya ntima nsi fie oda so han dan ne die enti no wan fansi fie ne nyina hwe ne ba ni school nanso akura na wo hwe ni school no ye mo ne kyem so amen na akura yi nyini ye akura nti e wantima nsi fie wa akura wo frɛ na soma na usuro nanso akura ntimi ka se da wo kokroma ya atome mpabo an brem akura ndi etimi soma agya no em wo kotoba nanso agya no Osei ska hwe abofra ntimi nsoma ba ya semo mumi entwitwa sa ne ma weso ma obanhunu ne level no ohunu ba bi ogyana da ache nkokura bromoti masere ya yenko ye ni okay enunti ye ka kira bofo bi enne anwumre se yentete emofra no yie na dache wanyini abaye panipa 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 0355404528 0355404528 hello hello yeah obodantimye enso ba ya boode ni o tiba na yentie o mi woyi ba ko ma da ho ya mi nya bitu da ho ki woyi ko ha a fo ni bi ya wu mana ya di tu mo mo sei ya ba ko ma se ne ma so na me kasa we na ba ba ta ko ba ko ta ta bidindi na to tu fo ko ko fi na na why wala ni ke ni ba hello Little Oforisuo yeah Oforisuo pizza ni mi do kinkesu mate won kan dada apanyipa mechia no abadwafo nyina apanyinkese o mna samwa mechia no na medanase yimpa so na Oforisuo ene atsama wodi abaye futusam yi ayade a seyefa na ye koteti kwantempo no so sende na nkane na ye na nanom etimitia mofra na ye abaye bi kura to se na ntwedua na saade ni mpo no so kwa abonten na ukokoye bibi na ye ka kire se wona na asema sisi wo ba beto no Oforisuo eno kura yem hihia beto so no untwa ba wo na yem hihio na yem sasa sa na tia na na mpempi yakofa emrofu yi emra umudidi edi echichiri omukuro edi hwe mofra na yede bagana yem sasa se yesi broni mo abofra na Ghana edi bia bahade a ene ada na ne oman na yen hihye wa buruchiri a yetua mo mofra ka ofum da tam mo ni befi na Ghana de yenye bi etiduru ba bi a esese yesa akoyachi na panyisi sa abofra no ofa kwan a se mi brother san fata so na de abatretena emana nipa na ho so ma ade a wo ye ono hu se da bi ade we na no me ye tea menti sese mi jai na emom se jai na saa na se kwa ebi a yenso bia na yawo yato amenam se de ba bi efi a ye bayi na saa no na abofra so anya kwan pa bi so amfa no ebe ye dei na wotime di yo abrabom afi be wi ase na akoye hwebu ada ti esere se yemfa mofra na mfa kwan bi so nei na wo munyini a wo mu amfi ho Oforisuo pizarro kinkezo makrao okay ya semo hello me pa cho wani o hello pa cho wani
Every dum ka se asante ko. Pani pa yenti o. We asemi na mi chema je kala. Yenti o pa. Enkwara na ba ndie. Me chia koro bi se mi tinu fo a. Asemo ka chema ze. Ni nyano man ko non so nye bi tu bi. Ndi san se na echa pono edite se enkwara na yempene no. Ni esi eye na enkwara no. Itima ti Japan te na mai gaye o mi di champion samo da bibiri ni na wo ti chafo no ke si ti ma ho kwa ne Japan te na man mai ni se ti enya afede da jide o velunde kan ya man kran sun ko la binuma en so desri intending bin da ma se no okay hello wani Pata Calvin hey Calvin ye Pata wo si amo ayenti o. Okay. Can I send my mother so dear? No, okay. Kevin, will hear coaching kakra. Or Cassa, on to on a boat. We I do no 80. Do no 80 pa. Hello. Baby, I'm free. Hello. Mammy, baby, I'm free with Dean. Hello. Hello. Udi baby I'm free. Yenti o katachi. Yada for you watch. My secretary niya, the child is 37 years. Okay. My friend, what years? No. Hello. Your best chesi chani no free sakra wo no say from so bi buy on some free bi we teacher ni pa kan chechere kase about me aba. Hello. Baby a free wo din. Asante ni o pesa wofo. Hello. Asante o pesa wofo. Pani pa yenti o. Se Ghana ya me ni bo ha amwayo. Se ya ya mo fra school. That the more very moment, I think I follow school. Okay, we are and the Abwa. Over Fan, you were so. Secondary school teacher, applied Nania Sayo, Suni, a teacher in any other. Yes, and Jambo, I will bring you as your teacher. Yet, wait to your mamma, my age. So, doing the I present the real man, they are not over home. That was my near for another. The Ghana, the Yakaka, you need that, you can't deny, I'm going to be able to say you need that, you need that, and very school, and one moment, a teacher for school. If you want to know, I was saying, you with the agent, we are ready to my my person. And the Ghana, but the one is done, you're coming from Ghana, and you're going to need almost our man. I can't tell. No, okay, hello. 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 Baby, I'm free Woody. Even my Joshua Bru Katachi, yet I'm going to say, Yami will to me, Cassia Pa. What program am I here? You just plan of football motor amount for. Okay. Make a separate Savannah region. Okay, Savannah. Savannah region. Madini Rahman Musa. Okay. You got a plan of football motor. I'm glad you're jamming Baro. Maybe I'm sure Mobia. Maybe I'm man and two farms who then you know. And they say, collaborate this 82 million that part in the football motor amount for Yamin Shirami. Amen. Yamin come who Michamin. Amen, ya Joshua. Hello. Hello, good evening. My Joshua Brukatachi, baby, I'm free Woody.
Friend me kwabra me wakra, me free akra. Kwabra yetio. Oh, me feel mo dread. Me bomb my boss papa nene da offend too much oh. Okay, me no so black you know oh ko ni na point and mineral rasta point and open the world to point mo ye guy rough. Cool heart no. Me krem twe. Ba me oh ye susu ano me na ye train na nche na chairman. Ye bunye da ya bo kra no da de no kra e na de be mo be sat so ba na ye we ni je. Oh, you will need it. But ya bunye so aboami. Me who say na me ka aboami e kami de kamesero o say ma me papa na no more fast. But na trim do buy ya me na omu training yen. E man ne me say baby no me to me tra Ghana. I say me am me nya den. Me so be yes life no chaboami. By and we teacher na me ba school now ka say ya ba say man boy aya ba no me da chenya ba na bi kwa na ba oni me da chi mo e teacher ni wan bo me ba na me hu a me ya kwa na fio de ko bi e be tell mama me na da chi me so masere na me sre nde na da chi me so e be me ya pa na me sram e da si ba okay ye wo bi wo ho a waka che teacher ni say ne ba ye boni a wo mo no on fa education for mra na nya adwuma eno na ese Ghana for nkoda no bi no hello baby afrefre udin because Samsa regiment kasi papa yenti o ofeso se de na kwara no de only teacher san de en so so de mo no wa na fasu ka ye ba se de school ni ba ko ni mo de na fa ya ma ko ti na so o fifi na wa ba ko kiki no ade a chia ene wo ene nya ya gwa tuagu akuna uko tusa kule bitani mo asema areho umele na hapo ikapesa uko mama hapo kama nita ndipo watinche kwa bebu wako kama mama kwa asoso ene wade no eni goje jina mankwala no isi ya nde obi ya de open ya semo ye fa last caller na ye fe ofre no emfesi ye what trecheche kase pa e de kira enye asem ketwa hello hello good evening boss maju sure buruka cheche baby afrefre udin patrol jamia dum yin na yo the patrol we dey dem as pa na cheche mo dey find any me dem as pa de nyanko potamas me dem ya mind many so pa de bia mi tie mu pa se de betu ya bo wuregu na ye mu atin komo party me patrol me ka free manso patrol no okay we dey yedamase anwumre maboaye pa boaye yedamase bebre yedamase pa nyamishira mo futu amana so ye nipa okay eme we dey nshira no bepu ye ahana ya de ofre no enyina ebesie medical ka kira tiefo ne ahwefo nyina se afidie we enya sonko am ye bafo me yotentetu me nam soro me sai enam fom enema ka cho se Sompa Asem Mpe Nipa no asisi sema po menteme ho ase eno na de bedan ya ni apene pomasi bire nya de ama kama na ne nyina nkamfu ano dwumadi ye die nyina no ye pese ennom asomdua abu ano ewo asantemam ha eye fa kwanya we so na yensire kropotwedi ampo basa yadom ni shira kase emfama asantemaru na se tuotoso mienu na afia kobi se wampem ne banono ose bema ose ye bema edin wose na nafom edin wose no nafom medical can cho say apart from O and A name there can you raw names ye doso papa oni A4 no doso papa scholars has it yes me na make omokwa am ya we omomasua ngoma no nana no matra komia wa santemam nyina ye be chia wo mo na asu omotwa santemashia nyina ye de enchakese ebema wo mo hunhum wiaso mbete de ye ka no yemfa nchiakese nkoma achiame hene nana kakari na ye chiame hene wo ensu anto nyama so ada ye kohoku budu akese abranti bi friend tola wo no hoye na nkwase ni wo sehwidwina da benye sehwidwina se ana adwina se sehwidwina se nti obi kan sa tola no start so yade ya na eduabɔ no na enya no be pese wote na so start so yade ya
na yɛsisi sɛm na yɛyɛ nsoso saa nsɛm no so yɛni adagye yɛde kɔkɔɔtoɔ yɛnte aseɛ na meka kyerɛ obiara sɛ ansa na aboa tɛte a wɔbɛtwa so no ne na mabaa so okɔto so ɔkrama bosi pata so anyɛ ɔno na fu yewu obi ne ma no so esi hɔ adwumakuo bi adawroma ɛna Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ne apamfo yɛtumi kasa dɔnhwere mienu efiri no nso ekosi nonkron so yɛkɔ computer so dwedie emra sisia sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompanu a eni entiri na fa woto ase fa wosiem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say won untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wo tira sia na se wakyea woto no wo ye ba ma de bankofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto firi se wo tira sia se no wusi kyea no ama ye omo se because omo ye omo to no omo koye ba ye kan tire omo se wuntimi ntira se for 1 month this ogina wo wunnim na obi busa se na na ncheche ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira se woto no ba ko ba kyea na ba ko so se ba ko enti se wo ba ma bia na wa kyea sa ba ka se are be me wakoye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wakoye ne to ada transgender for no ka hu bia na enti no bomodin se wotu asentiri na amoakyea amoada na yarefo amasese yedidi ato so se wakoye wotonti na ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonamo na ase hu siye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omudi agidi na nso nye no nkwa na omusa ade ba ko wo mu se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhyawo eye 21st clinic se ye nkran ha tantra hill runabout and wo mo se wo free achimota mo na wo kwa wo furo bepo no wo be se 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo suro ho no a eno so e wo nsa bonkum so etie nyina tantra hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church nechi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi area overseas and na nuachi sunyane regional hospital first gate no ene na edition nimu ansa na enuachi ade ba ko nso aye nimu pa no eye tachiman GN Bank dandadan mu ene wo mo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso and obonse for 21st clinic e was 0540 311 050 311 21st clinic still one more a sciatica expert ya kwa yanim ten ya mahwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba Sompa 93.1 ye di atwaguo e wo Sompa TV no so hey asembesi Ghana mem empempi no medika ka kire se yemfa mo enso hwa na mede bebo yemfa mo enso hwa na mo de bebo Asem Mpe Nipa fo du ba bi Oforisuo Aboagye ha posifo dodo nya se me ha posifo mani sanwo mo na enso so de omo ye ni bi aposifo ni bi de omo ye no na omo ma posi adwuma no emu aye ha ye de ye te ye kra na ka wo so da ye na hu soja ni de Nyankopɔ bambo na ka soja fo ya de pa wo Ghana member de ne be nwanwa se obo se soja ni bi akɔgye bribe wo na enso na de na ye hu wo Ghana soja mi sante hene na kan se tuo to ba akopɛ otitei me na me koro no ehurehunu na troso ehurehunu na ntia soja fo ni bia for advantage e de ye nkwase asem bu amanfo Ghana mem ha ya asem kese Oforisuo Aboagye na eji mo na anwumre medika ka cho se sante hene se tuo to ba akopɛ misi fom na titei na me kɔ nye sie bi onintin megya bia to ho mo de betwero book kura o Ghana ye nkonye kotie de soja ni bia
obeye course wo sunwan no won kran minim se producer obema campo ana de wodi aye maba wa mienu bi abreko utie mu asem asefem na esanse krobia sante kotoko se hwerema eda ye tifri ni wura no ana enwuma da tifri ni wura no maba wo ya trase wo Sompa Oforisuo Aboagye manim ma memo akwaba mbacho yeja oba pa bibia bokode mbacho nyame adum ye fra wo sei Rashida mbacho na se wo ye kremoni sante kremo mi akra me ye fa Mustafa omo nimi nyina oh yes me nana ya sante kremo pa okwa sante ntia ye Asem Mpe na meka Rashida wakosem ne se a wo de abeda Oforisuo Aboagye se me nko omoa makosem nyina ne se me hia soja ne bi ana ode epe asem tu ye frɛ no sei Emmanuel Yeboa mbachan sa no manfo di ninu no mbachan sa na obokyere me dia obokyere me hia ne fra he ebia me hia no kra de se kra meka ne se me hu ne tafo na me ache 2023 mo ho na me hia no ti ne didi nkoma na ode passing to me nim na me de meti ase na me hu no star osi ye no ode nyamsuro bi like ode nyamsuro bi akata chese oye bibi kura hu hu se nipa we nipa bonini no ka so pem na me say okay mati ase enti ne didi nkoma ti Sunday bi me kwa sorry na me bae no na wa frɛ me say opeso oba me nchen me kura na nyu say agro na oye dey odi onko ana ate mpachan me ne me ba ketwa ujo enti aduru na dwon be 6 na ofrem say wa beduru ye junction anwumere 6 mpachan enya anadwo anwumere 6 anwumere 6 na ofrem say wa beduru ye junction enti na me kura me ka sa agro na odi na me ne me ba ni na ye ba akwa me ba na ogina ho na ye be fa ne kofi na me se mpachan ha na me ti o no so okay enti me ka asa na edidi nkoma na say me enwafo ye yesen na me so ye 3 na Mr. Penyin na ba ko ho na me so me na me last born na so okay na say oga chere me say na Mr. na me di na cha ye di adwuma na me so ye pa adwuma ama no enti me ka chere say ye pa adwuma ama no na so okay na adwuma ba na Mr. Penyin na me say ye di adwuma bia oba apart from say kron ye kron free my adwuma bia oba na kron kra ye adwuma ya ncho nko ade ye adwuma enti obetimi aye na see you and I was in our so na me say sometimes na me tonton entade nkakra ne mpabo akakra and I was say na wo na me so me sister na ye penyo na me di nachi enti ka obo ne mama odi ka obo ne mama a ka mani beje pa ti bo me sister na one say na wo pe wo sister asem sa na me say ai na wo ja wo de ape wo sister de na me say ai ona me di nachi nti onye baby si amani be de ebeji ona so yo wate na obepa adwuma ma me sister and as I dia store na obekwa akogye ama me no nda nkogye ama enkogye ma me odebeboa me sister na na chese wo hye oboso obegye store ama wo store no ka so obegye ne Dubai ana se he tafo ha ye o se pankro no ha o se bi bo store bi ho na nadamfo bi nti one ne be ana family kenken chen ho ho na store ni bi dida ho but just that okay and I'm so do onja me de no says kana o de ko han no on fam boa me sister okay enuti onya store no han no na me de ka oboa me sister mamia ka ba me de nti di kan boa me sister na akire emua bi wo ho a o de amompensuo ma wo no na omani abere omo abere pa odofo madiga ka cho se ama me ne wan se yade enipa benya wo so na yade kuro ya ye ko 21st ke ne community ateka expert no odofo sa asiatica ye kan wase no yade ye bia ye pantrimu yade o transia bui o sodi abui o daho abui entrimu yade twujim jim na so sisi esanse nipa ho odi bebere no ejina usisi so no yiri usisi na fa usirem o na kokom kosi na ase a ye pa asiatica no eno no na 21st ke ne ke bai no se monda every say ade bia wo na chiwade o de kanwa na afiri so na 21st ke ne ke se wo dia bibidro kama ba asiatica no odi tu ase kura na afiri so na mire mo no manfo bia ba se asiatica no betuatu aso se ntesa o 21st ke ne ke se asiatica no kwa de abrei o mo no expert no o betu ase pa o mo ni mode
wo bibiduro mu atu sciatica yade na sem yade bibre bia de free nua no ekosi na ase nyina no orofo yenko na 21st clinic ontu ase mai na enwodwo yade stroke no wato baha se kontomre dia kanja kura no a 21st clinic se obemu asori prim no asare anante no ko nwuma so na nansan ye ko Europe Chemba se ko South Africa abasobodie na oba bibimam ha 21st clinic abasobodie waje na nya asepketwa oba hwada braka ha said o manfo bi efritasi mu esi fom no mu wura 21st clinic wa awrahu a omode ekro no omu pia enigisem enkoa ena omudi pie na nsem maami bi omubo na bomu woba na maami enante no fisio no so eye adwuma ye ntim ani no mpemu adwuma tutumirika kakra wo dem ho wate ene massage no ye omo massage o na be ma da ho na so ba den se fa ho massage odofo anodre papa nso so 21st clinic debi o pese o ba ne massage wa o ba be massage be ma ne massage wa be ma massage o mpa ho asem bia ye de bibidru so ene tu yade ase uba kumase na pese o tu yade ase o 21st clinic ye wo hwanda braka one Sompa TV Sompa FM no na wabrusa kromu oboase cancer quarters call junction domi market opoponi mantem kropom nkran sunyane nkwanza techman 21st clinic kozi nyimenie 0540311311 0540311311 another 0249311311 0249311311 koko ya de bonne odofo nsuso koko so wate na nanwumire adu papa na meton nam dia ma se yemfa ntu koko yade no ase na koko yade no ankasa ban no na dia ehu kura wo mse onu koko no wanya baabi atena no no okra momomfo se brei no wanya baabi atena o invite yade mo mbeka ho koko subai airtime pa eno na ma yemotim no wodofo uja nan moja firimu eba wani so ayo wisi udware honam ye ohene koko no wo kwan wumnim kunkun de ade hihye wasum wodofo koko ebedi wunya na etu atwa enanwumire adu papa 3 Herbal Center wodi abadwa so na wodi tu koko no ase 3 Eco Capsules koko master esan se obi a won master ntino koko no ne master any 3 Eco Capsules yefantu yade no ase over the counter for mukotobi monten faso ehefa ne ekwa koto aduru bi kolinaka ba dani heba misty heba ye ko apidanki benya biato 0546107107 0546107107 Express Group ko azuka wonya Albania se he no chief producer so bekwa Albania Express Group honde so kwa bosumi nsia ne ama paper bi utumi ko Europe ne Albania na wohio Express Group for omo asemo odofo baabi a wonim gura no utwa bosompo no no Express Group obeyi na die a cho se hoze yenkote adomre ya haban sika ya na akope bi unya wala tu asabi ya obenya sika behwe wabusua Express Group se broni krum biada wodo beko adisua na apeso okosua na obobo degree ahodo masters ahodo Express Group na de utukwa mu akosua de wate se umpenno libilibi penno labalaba mienko jusika ni echina wa for test ufuso ba jiko jimsika blem pass bia dia Express Group na mekan for na media ma broni krom na ye kro Express Group na edewoko emunchire mu 0552-822-7787 0552-822-7787 Express Group na efro tabito se clinic tabita clinic se orofo free screening no de mamo odwen Ghana for hu Dua Santema wo Tabita Clinic na Tabita Clinic ba Kumasi Kropoma ba Santema ma no abasobodi Aboagye amnipe boni din no enya asempketwa ade pa na ton hu na de so no se woton na ya de pa emfa baabi a wote hu Tabita Clinic baabi a wo no amanfo edina chie no ehon ma wo se Tabita Clinic ni nduro no ekapa diabetes prostate na infections na odofo emfa nsa Tabita Clinic on frise woni kura se nduro no wo se ya de bibre bia da yemfa meda no na se oba obehwa wo kama bibia ye free na eduro no de obeteso ama abomirem na watumi edibia kɔ na watumi etsawo ho eyade wo se ye free screen yo
Atasomaso Pentecost asori no woni dwa no na edi enhwani mu Atasomaso Pentecost woni dwa no na edi enhwani mu yenko free screen no wate anopa no nwotwe enwumere no nan wapon odofo utifie wo ye de ade ye free so de ma ne mpa so ma yade enwonka empa so enwonka dem eye Tabita Clinic na efre wo 0202347647 0202347647 Tabita Clinic and I make count for Namediamount. Women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was the Lord indeed our victorious banner. Obi ani wo de ne ho atokro potwedi apoba se ya dom so wo yi ni hwam adi ni hwam wo de bia da. Women of faith for na se men kan kire. Na women of faith for say woni woni ni amada zo aso for maame omu ka banchiri mu awiye berem Nyankopon ache maame adom ache de a odwene ho a wonte ase e maba wo wo ka wo mu bo mu no ebi awade emfie dunum emfie aduenu emfie aduenu num onya yafunu emfa ngoba yemusa se wo ka maba wo bo mu yenua ma bo mu omo do omu dadwene omu kodada mu subu awurade so no e ma no mu bura duesia 60 na anyemu keye wo ka de gisika anoti ohini ni adazoa Mrs. Genevieve Abrefa Yaboa was say what the Dako and Women of Faith walk Techima Community Center wo kusua wura so na dia kamubiano or the ama womo enontino ubeka ho amia kwa na danu nyame beye nyame na ne ma enso ebeye ne ma na was men kan to say Asem Tripo no de kwa was say come and see branebehwe urade nsenkyere ne ewo Techima Community Center na adwomtofo a kropo twenya ponam onso ebe manyankopon sori afri na hemwam eye adomba fosti Minister Audrey Japan and Minister IBG omo ene de enwomto obaji kropo twedi apotata mana sori afri na hemwam na akasamafo wano awo na wonim de ewo nyamesum akwanso no omo ene APT General Moses Osei ene prophet pa Mrs. Vida Ofusu Tabiri enkane ono ene ne katekisi ema Trinity Presby wo Techima omo ene akasamafo eye 23rd August you ena ye ko Techima Community Center eno so pe no nkropa mu pepe na dwumadie no afitiase eno ti odofo medical card to say ye bremu ohnini amadazoa woni Women of Faith omo na aka banchiri mu a wokọ no akọ nyame hontoma na nyame animonyam de aka mu bia no ofa enom ne ma eno nti odofo so pese nyame ehun na so de ne saka wo yafunu a yenko Techima Community Center na nyame beyi nyame na ne ma enso aye ne ma was Women of Faith was the Lord is our victorious banner. Women of Faith, the Lord is indeed our victorious banner. Ora for manyumire mame pasika kakra manhye obotomate eye som pasika kese yankotia drumra ya haban na habaso owura mu ega menum yino yiduro kene haban ke bi ni ewura mu nanso so empanifo kasa eno ti som pasika kese no ni nyana no aduro ni show phone no so star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash send the call all networks na select Sompa FM no na prompt messages beba sheshe nyadaje sheshe wodofo ubedi sika podu pa National Lottery Authority on such as here unifie du nwotwe asem enkosa ade egwe so yemfi wukura wodofo o say mega cash lucky boss you see you can win big yekopesika enfa entry your bottom yay edu papa bagano wo wiase o orofo sofo drako herbal clinic ye samenhia was men kan to say ye koko nana orofo ye sisi ya de nana pressure na tena wo so ache bema wa ho odin a wo de ko a ewo mpam no aba fompa na ade bia ye fra no immune system no se obenya aduru anom na immune system no akwa no a ekutia yade no ho aye den no orofo no so ya asem na sofo wurako herbal clinic se men kan jose se nduru bi nyina da wo bi orofo na eye kurase aduru se men kan jro sa eye kurase aduru eno tie nko bubobi ye twitwa bi enyoma be kon kai pa sofo wurako herbal clinic ni nduru a wode abadwa so wode etu yade asem wo se pani nom akoda nom eno ebeboa ama ho atumi atopa ye frɛ no
enkomo bi wo ho a ye di ede afiri ho 0248672271 0248672271 and 0244470067 0244470067 a sofo reku herbal clinic and I make come for na media man was it ekurasia duro ekonumbi na nyoma enko enkai enso emfama anu odene papa ma mentie kosi say ne wie say bacho obaye no etre no oka meka se me de menua no ombo menua no enti o frame menua no dey na anadwona ene ne kasa ase o nani gi soja no ena menua ne se ai ena se sa de obeboa ne sa tam kra na menua no so kra we protocol for ne so say as a police enti oni nipa ne kasa ena nipa ne se obeje no 5000 konfa 5000 brana onye bibi ama no ema soja ni no Emmanuel yebo ane ka se de bi yanya ne sa agire ya fa na wi ama ne lete ansana wotwe sika bi a yese wotwa ti se wotimi ma menua no kode a e de ne lete che ne nsem so nkoto ne nema de a obetwa ka bi a sister na ka bi a enti yante ho asem bi no se sa de na sa de a ne papa mejo owusu ansa obo ankrofo wonu su ye soja ni pa trying ono no enam ne papa ne so na onya soja nim nti obeboa menua no nti menua no ense ne starting ne sende ne nema ye de emma no na menua ne sende ma no ne papa ne kasai sa de na anadwona krampo no papa ne me kasai say de na asene me na ne ba ne di me picture ne bibia ye de atwere no nti no ne me kasa online nyina na am so okay no bisa say ye menua pa na am say ai me na me de na chi na me so on bono say na my yard say obi boa me am so on fa boa menua na am say ai wo store da na de boa menua soja and okay mba trying so yes o high or current store am na me de minema na yede agum na me so on fa say scan boa me sister na onya adwuma no na osiyo si ojeje ne nema a oguso a oye ade na ma me sister na o ka chere me sister o sa fra me ka chere me say ade no je onya nipa mienu sa aka ho answer and my sister friend now for say my sister wo pa adwuma no friend now for no so be ka ho me anka me classmate kra ka ho na on papa ne gi papa ne ya sende ma yima na yima no so sende ama ne papa ti bibia si yima no so ansa na edu papa ne so ana se on be sende ama me na wo trezi hu se skani ko di yima no wa ekọ ne papa ne ho mba chan papa ne se ka ne nsa o se wo di yima no ade ai ye boa na ho tedin so ye dan na ho tedin de menim na ho tedin de ende menim de menim ane yima no ye boa no ti ekodi ne papa ne frame na jo ne ka chem say skase ya bedin ho yima send skase na ebia me sister na send ama na ne nan fofo no asend ama no na am see you enti boy no so no ohia bibia me so ofre me so bedi di kura me na ofre me oga hwe me say ne mama afrim taka oni ni nuam enti say na busua ne me say na yere ne me aka say be kofi na okoye me ho ade enti no o ka say mi a kire me ono ofri mampon oye mampon de hye enti no to ato bare wo so ofri he mampon oye mampon de hye enti no na wo ko oni ni ko mampon ho pen mba choda bi oni ni ko mampon ho pen na de na ho no ofri sa na o ka kire me asem wasi enti oye de hye enti ono ye mfa na chi ye nye boni wo na chi ana me se mate na ye kra ye nye ba na ye mfa wachi no oni na ye bibi pen de mba choda bi on tafren hwe mba choda bi wan fa ama no mba choda kra o mampo na o baba ko pen kra no o nso ni mo kra ma ne ntia se da osu onye oso pese ye wariwi me so metia na wo ka so be ya ka be pene mba choda bi na me so pese ye wariwi na wo kon no mba choda okay dina mbese ye wariwi oro no ka hwe mi say like asori na wo kono o wa say ya mani penyi ho di asori na wo kro asori ne de wambo di ankyere me asori na wo kono o ye penyi ho nti no sa na ma no wo ntimi ye de wo se afre ni Emmanuel ye boa mba choda ma mo se na ho tedi ni de say onyame bayima we de minti bi mamponda enti no hwe na ma amfa na chi na me fa na chi a bosum ofie ho
ebekume ei eno so busuafo je say ye bibia enye wu na me wu na me ga twen say me kra hesa na mete nti ye ndie oda onye de onda ana see you what na onu hu bi pen is okofa ono oba tena ya o ware no oko peacekeeping by oba e na be ma kofo butu saa na yere ne so nti efaniti to onjin bandi na me kire ni say obia ne ni sune ne ban na obia so ne abusua wo free mu enye saa na mete ana see you what nti yentena na me see you what tune ne tena ye nyina no sabia ku sabia nyado kudu walai mba sho da bi ayo esi ne papa ne so kra frɛ me say o mbeso mkoye me ho ade eji bebia me free ne me ma me ni nyina na me de ma o na o mo say o ka kyerɛ me say ne na agya ne ntoa bi say won fa mbo ne bra na o pe oba papa obeka sa asem na ye de a kyerɛ no na wo hwɛ ye me ye oba papa no akotonto ano mba chan soja pe no ntimi nyo ho ade ento eno na beboa ye ni abusu nyina na no kra papa ne papa ne ka kyerɛ me say santo ano kra no se ye bibia wie ne yaton asika no kra de yentimi ndi kra kopim se ye bewu ajo epokura se nsuo to ela mesi yo mate enti o ka kyerɛ me say ento ano mukoyi a sika bia obeka bia na msende ma no sika bia obeka 10 million me say sika waje afiri me ho no okay kambo mo sika akodi ne ho be yesai daddy me gase me je na me kra me cheni bi me je ne 300 million ma cheni bi usika waje no no mba chan ebro na enipa omo kan sister ho akodu omo kosoja no sai sika no so yesai daddy mba chan no dia 700 million dollars na soja no a oka so ode omo ekono ebre na pa ho ana apa ho bebre 2023 no starti mu busa na de no oka oka hwe ye say ebusa na o say ba ko kra de oka che mi sister say ko pese mi sister credit kan kwansa na o ma maka na ye de akọ ene mo frɛ na wo fa onfa maintain nka we 20 free 2024 na ye be 2025 no maintain nka biem no onko peacekeeping no ko no kra me na me di dwane ma no ma ne koyo no kra na wo hu so ko peacekeeping ni bi mba cho me hu wo mo che blue no wo hu so wa che bi mba cho de bi da kru bi na ode na tade no saa tam na nto ano wo ho no na o share ni soja atade e ba be fia metim ode nto ano be jao de bi nto ano de o say o bank and they say mo japade ne na mo ton de awade o say o bank enti omo besesa emrofo bi fra broche nyina e ba enya asem keto lawyer for besesa nyina o jiska o me ho ni twia e nto ano mba chan lawyer bi o say lawyer ne police ni na de wono ye ntua ne ka o say amane bi a wakum ne mame wuye o enema bebre wo ba na soja atade a hye no utimi so soja ni o Ghana ha o ye soja ni pa producer we producer say ye photo no twa kire mo ene bi wo ho so a oto mo ka ni na ebi ho ho na wakodo ho akonso address e ko adwuma pen mba che on fa me o ka kire mi say o ko producer trase o mo ko peacekeeping ana me se me ba ho o say o sire me pese me be hu bebia o te o say o be ba kumase ne so o ba e no wa mba kra na mehu o ka kire mi say o mo fie ba ko wotafo ana me se tafo ni bebia me ti de se ben nti fa me ko ese ne na o be ba kra mi me friend kra won fa Asem Mpe no said the Oforisuo Aboagye me di me dwuma e wo dwuma di we so no me ta ka kira hwefo ne atiefo se me ntia maso ntia asem sa na me nhye sufa anu ntia asem no ba ye hwe se accused person no ye be rich no ye ne na din komo ye tie no kwa asem a ewom sanse se wutie nkwande a e wo so wutie wo die me bofo tene me producer obuobu anyoma no de tumanu ma menya bi kan nwumre bia no woni abrante no din komo o ye soja ni ampa producer na ma meti ase se o ye soja ni woni na din komo asante mampo no ofiri onu kontonchi ni na wo jimi ne ho za kare che me mo akwaba ofoso meje wo so bibia boko de o Kristo adom ene eja mompa ebonti ye da so tinkwam taw me bre no ya ayebe oni abrante ne din komo kosi sei
Yo Oforisuo tewdia na ye number no sebia na obi e wachichi ni benche no person ofre production line no so je ni bi abu kwase akonfo bi adada so fo bi aju sika ensa asesem bibi biara an sebia obi person no twempra na adada wa wadawro ma eno obetimi di aba number obetimi afre no 0244 80 14 26 0244 80 14 26 Sanso biom na betimi afre 0509 43 84 0509 43 84 Oboso me unsa manfo afrefre me so ye wia na wo de wafre wo ha bia na fabra se wo ba wo achichiri a wo ba so abenya ba bia da aha wo de bra wo de wa beka wasem nko a bitu ho anamo ade ama Oboso ebre ni nti ye ne sojani a ye nua ba e ka ho asem no asem ne ba ye no me bomoden efre sojani ye frɛ no sei sojani no ni din no se na me dikaka no ye fe ni Emmanuel die ai ye boa me amidin investigation wa ni kwa so madin free se me be twitwi din ni mu se me de ye boa enti Emmanuel ye boa no enti me twuma ma o mahun se ba ku se soja ni ofiri mampon oh ai sa Emmanuel ye boa yi Oforisuo me frɛ no no o kire mu se no korɛ wo ye soja ni na sisi no wo eye sunyane na ogitum mambusa na se woni mababa wa ya wo de na asem bedan yen wo se ahoni mu no na mbusa se woni ne sesen asem o kanya na se woni ne se ne mpra na ne girlfriend na one ne tie na nkom behyehyɛ awade ankom be wale na mbusa na se na waje ne sika bi wo se ne mpra na se enka ne mpna esa no a different meaning e ba wo se oba one na hyehyɛ awade a omo ba be ware na embom se on se we hyehyɛ awade a mudi kan date nye date se wafa obi obande ne ho ama wafa no what you say one na hyehyɛ we cautious we cautious etu one na hyehyɛ awade on ba be wale anye ne hweda da bi wo so anye ne hweda eti na asem ti a wo kan na se ka kire o ono ana kan na asem kire me Oforisuo ase ho hia wo na se nsu beto efra medical no ba be ware no kusabia nyado ko anim Oforisuo ase de se nsen atomabu ya ye ode menti ase okay odi wi ba ho ambassador na menene na ono hwana na me wa na onam eti Oforisuo de tie nya no se soja ni se waje ye nua bai esika e no kore na sika waje ye no oji ye no ndekoma ne yonko medjo bi se nko ntimi mmoa na nke enua ba no nka soja adwuma no nke ntimi mfa no wo de sika ne koma medjo no efiri ono medjo no wo hu ni biem medjo no wo enkran ba medjo no e de okotamale wa bo medjo no bona enya de se sika no medjo no e de ma no eti sika ne de ye nua ba no so okaso wonyi ni sika na no kra na mbusa nsa daban e na se medjo no be hu no ya je sika e na o ma me bre ti o ma me bre ti o ma me 026 number bi e ma me da se ye nhia ne Yankopon ya adom a last month ni etwa mu ye na ke ye nhia won kran ni ye hia ho no mu a obeli dime ama medjo no na kasa ye kwa ye nua ba ne sika na o je ye no o de be ma no na so yo mate afa Oforisuo time no du ye na me frɛ eye Emmanuel ye boa no me frɛ no friend bi sinne o ma men line maako miensa ni nyina enya adwuma miankasa ma ye WhatsApp message ade ama no ma ye voice note ade ama no se asem sense na ekoni empese ye betie ba akofo ne emponu ya ase ye twa nchache bi na emumru so wan respond me ye de asem no be TV so je den TV no ye de number no ebeto TV no so o hyembo so wasere me emfa ne picture no ento so Oforisuo asem no eko eye bosumi ni ene atiri ya boso je ni na bona number o de mam ni na no ofra enko o send audio man na obehwe ba on respond enti no Oforisuo obusa me a soja ne de waje atum se ye nua ba ne sika no waje Osei sojani koso oba be ye yi wo sunyane oba be ye course bi wo sunyane enti enkran ena odi ne dwuma enti sojani a ye fe no Emmanuel ye boa de wode pia awo ye nua be Emmanuel ye boa ye sojani mo so ye fe nyame bayima onyame bayima so wo tamale so wo sunyane so wo nkran anase wo kuma se ya no wo kina monka nkire onyame bayima se omientenenka Emmanuel yebo a omientenenka anya sa ye de nifo nyini betu TV no so omo nim de kura na ibu ye komu yo
na mementiase se wo so agisika no akwa medwo ene bo medwo no so yi se papa de no enkoyie ye hu kwa akura be fa so be return iska no aboa no mi apa no na apa no so mi asase o aya asem kese yema pana members internase wochina komo we se papa no ya ntene ka free na ekosi wochina 12 o'clock wa ya de nifo nyini betu TV no so tie na ababa wa ka ya de ni kosoja sese kura ko yenya enhoma ache wono susu ofia owo bi kan na ye bre no nti eno tie kan kire Mr. Yabu ase minim title wo kam de be ma no oye de staff sergeant o soja ni mu ju sergeant de so wo suru kakra ana me de wo suru the nation anchor ya radin show ni pe bia na onye obi akese me de ya ne basi ya memremu soja ni na bia wa bejiska ya wan fa anya ne SS wo de ye ya memremu Ghana mpanimfo no mo nhyehyeye ya up to ne timam ni oye timam ni nim process e wo so film no pesu odi soja yinkura sem kase ne ani wudi a eni kwan se si wo man mu da wo man so ye me nwanwa se ne akora bia obusa nso pesu okosoja abekonya se okohwe ne ohwa atade ni bi no de atu nanim se papa mba twom nya bia mebo anza no no akase me nim panyini bi se aso se wo fa ha ofa trend we so fa kwan we so a na betima di soja up to ne nipa dodo na enim okurum a nipa dodo na enim konfa so ko soja nipa dodo na enim konfa so ko police fire service kura de bobo na no prisons boy ba kwa ya trend me am wo fa se kwamna ono na ya no abeka se misrom form so mayo mumu obi amadi musika o ekwan be pa right channel na wo se fa so na adwuma na ye se de be serve o ma na yetimi koye ene de anya aban banifo de to o manim jobiri ya o mo hwanya na ye se so mo yi awo kana ada na abufuo ne ndokai up to ne ubekwa America wo structure keke yebetuma ha so won sase masabe ya de no ukọ China ye wo wa akora bia ye soja dada yenya wo wa akọ soja fo ho dada nsa na wo other business ko akọfa de account syllabus we nyina wo ma hunu se wo fa trend we wo de ade we tu etia Ghana mra etu ono wo ya woni ba bi ofuma koduro usisi ni so wonim up to ne ye da so kire protect na de dado abo ayiti so na wa ka hye de aji na de nenam school se anu awie wo be wie wonya carpenter ni so ya mo osua o ka kire wan how ye wo drop we the Ghana Ghana ya the protect ka ha madam fu bi sa wo wie wa carpenter akonya be no ya na ye transport mako no adamedwa na ye di puto mako na se ye di ko ko da dwom ebedi mfie sen na akoi wa ye ye di ko da dwom mampon ebedi mfie dodo se yaw ba ko ye so se 30 cedi da benda kwa kuna sa akonya na wo kan no why carpenter ni ewi asese amanfo adwuma na ye yodi tutu bibidio so no so protect de na osua na no de ba ye nya bibi pa bia wo mu ba ma no ada na ye yesa obekọ broni ba wo 5 years ye de computer se ni ya tutu ye se hyehyɛ akura ni nimba bia ne ti wo no wo ka chem na Ghana kura ya de ana adam na de ha ye za akura ya o kan se so a Penny be manani sanki kese ya na asante regional minister bi hwe anasa akra regional minister bi hwe soja ni be no ye sade because nya kwan wo se ye fa so no na nka ko obi ko maamefo no we sompa fom sam fom mra me omo nchem ni bako ye de nifo nyina ma na ya to nsa afra na ase da be na ye fa nipa no udi scan ma hwan wo mwa wo man go soja ne de ye count kwasesi aye munye de ne za o duni obi no so ope soja no a ko sa mukura free mudi om gogum Gogana yesin to kwamra yeso a emunya den za o boys no kura de dis bansere omo wadin ta soja fo no bebido na ne ya mansom som ko breki galam se aposi fo no duro timamu fo na to beli ya se wa ya be matra asoja fo nyina ye ma woso wa ya be ma wo de tra omu tuo bia omo timamu ni asoja fo nyina ye ma enti ade na yakure mfa ni bre na nkankofo bi omugina so utim so orelen so obeyesa adwuma no no de bae yemfo omura no yesa adwuma musika no yefa na wo kwanya mpanimfo te yenka wore simu amuka ye omura za mu aka ye omu ka sa won sim aso omu nti ne yesie bia
yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ no ne ɔmo si ɛyɛ kuro no ne kɔn bɛsɛ ɔmfa so kyekyere no no ahomete yɛahwɛ yi ayaw ɛmmoa yɛ daakye nti yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo mu ɔmo ani mmra ɔmo ho so na nneɛma bi sɛ yɛka yɛaboa mo yɛyi abɛkyerɛ meti asɛsie nam sɛ menim obi ɔ na kum deɛ bi da nkwa nke yɛba bɛfrɛ m sɛsi awo wawu awie no yɛbɛbɛ fa amenka sɛ menim deɛ okum no yɛmpɔn wobɛte wawo ahye saa bɛturo deɛ menim so ɔmatɔn gallons wɔ na ɔmonyɛ te saa sɛ ɔmde gu kam ne yɛde aba deɛ a ɛm si office wɔ ɔtwɛn nipa no so awu awie mfa so obi ammerɛ ɔman no biam o but yɛbɛba ba wei deɛ wɔte ase ogope di bira obetumi asade abɛbɔ ɔman ne ho bra wasa kale hu sika mpo adua yɛmpɛ se yɛ ma no ne yaka ediga ɔso ɔmtua na mo ɛsɛ fata yawo yɛmfa sie di akyira de nsɛm bebree bɛba. Okay, order for Codis Healthcare Limited. One na dia fidie nwanwaso bi aba no. Na sa fidie no na eboa ema ye sugar level no ye check no kama eye code free and code free plus. Eno eye fidie no aba ye de check ye sugar level. Order for sugar no eba ono so ye kwatwe brefo no de yade ahodo bi beba wanhwe yi obeto na nanom ense adu sesi a ono ena di low high pressure no nyina enam saa sugar no ono so eye yade bia ono so no eye abanwe akwa eno ti se pese ye check ye sugar level no dia eye code free and code free price eno eye Codis Healthcare Limited omo ena de aba edwa so rofo se uye ankra na pese ukotobi na no pa bia u de check sugar level no a yenko Yaw Pharmacy Ozone Chemist Jab Pharmacy N&A Pharmacy and Lancer Chemist yebenya bi ato na ye de check sugar level no ebeboa ye na aboa ya ho den pa 0540647867 0540647867 na yenko enkope Codis Healthcare Limited omumfidia omode aba edwa so ide check sugar level odofo nananoma kuafo se mema wasonte so ye kuani afra se fertilizer ode edi ujuma no amwa ama waboka pa afi wedie wo se obema wasere ede agu afuru so esan se omode afra se fertilizer omudi omujuma ema omo no baye no sodoso timiti na bribra na jese omunya sika editu omu butumpa orofo fertilizer omudidi djuma na boa wo mu fuye num eye OCP fertilizer na eboa wo mu pa eno ti se opro OCP fertilizer orofo OCP Ghana Limited for dia ba na eboa na nanom akuafo na me omo sere pa de a orofo yenko na yenkotobi na yemfa eni adwuma empempi metaka chro se oko agrochemicals wa usi wupe OCP fertilizer na agric extension officers no ho won be chiro kwan won be fa so na di OCP fertilizer no so edi djuma ama no baye na so do so na wo so watumi ate na bribra eno ti na nanom akuafo yi atadwe mwatede eno ti OCP fertilizer ndie mamunya na chire kura na mo ni OCP fertilizer nantia orofo musika muntumi ekura enni ebe so do so na mwate na bribra yenko na yenkope OCP fertilizer no bi ento 0345999437 0555909437 0345999437 eye OCP fertilizer ebibiman ina age atum Novigi Studios ofrew Novigi se menkanto se wo pe mfonyini papa na yen kaidum na ebeche pa dia ma odi a eye Novigi Studios ena me kanfo na me dia ma Ghanaian film ena wo ye omba betwa ma kama eye yiyo na wotweda ene eye ni nyina betwa no kama na say word na wo ye kra de ne jejejai omo mfidi omde beba no ebesutu word na ma unsiesie nyina no eho enso aye kama Novigi Studios ewo enkran Malam Abase Kokoroko Street no so ehope ena Novigi Studios owo orofo yemfre wo mo ne adwumadie bia yemfa nhyɛ wo mo nsa na yenya bibi emfa nto ye wodrop na daachi ankoma bi no yatumi enya bi enso ama na yen kaidum ede amaye 0574715778 0574715778 Novigi Studios ena se me kan kyerɛ quality pictures quality videos and find sign Novigi Studios on Lawson beverages no ena edi direman bitters abegwaso sa ena wodi ginger liquor no enso abegwaso wodofo twitwa bi bubobi moni so enye sese memani so ema no bi so challenge mema no we mema no kama eno ye direman bitters ene ginger liquor no twawe one ne blend ni mienu o efa o sise na mu minimu yo utumi tibidi ema utumi etibidi kama owedie ni nyina so ebetumi aboma
Lawson beverages na se men kan chosa na wo ye pub ana support na so person to be teso mfa so a ye mfre wo mo ahoma we so 0242-133-577 0242-133-577 or the Dureman Betters ginger liquor si twabi ne gina wo na so pa odofo nye bia ni bia wo da bia wo enye bia eni bia num bia ho ate atesuo wo yi free gidi mu otimu se ho ankasa no akono pa odofo bia Ghana for agye atum na aponto ayiyo eni abadinto no wo mudidi dwuma no eye klobie na odofo sa klobie no ye wo life size ho ye wo adantam wo ho ene ye wo ba ku bi gu tondruwam eno na broni fre no kan no e ma no pese e shomba game no mo sepo eno ene klobie no odofo tu so eye push watu so awie na no ansa wo bobo na ukodidi na num bia odofo betumi atibia di kama bia eno ane klobo na unifie du ngwatwefo asem koso oba pemfo asem enkoso bia eno ene club omuna samoa ya aya ancha mama sara kubai na minua amu nso wo UK ohwe pa kofi ususu Germany anso hwe ya I think say your message be say opening no pa chomo say fan no ho obi a fresh we soja ni ne na yitu so a obetuma boaye ne bia ne ho nipa kro because ye kan onim nipa kro no unsi din so edin sese enti ye de ne picture no 20 ye ka kire opening no I think say wotie because afide wo su dipani mu bi atamate say de na kwaku ka no won say wa di atam ye mana kosi ochina 12 o'clock awia on show up I hope say so wotie ne a ochina otwene mutan a because ye wa ira ne ye pe no wayira ena a confirm so say waje wo musika it is a producer friend so waje wo musika na ye friend wa amade a that means e kwa bi so no wodi flow wo monti no ono ne ye hwehwe no enye case bi anti nyame aduma na wo ka se ye mfa ne picture nto so ndे na onimi na me hwe TikTok ai case bi asojafo ni bi omo se boy no akwa hye omo asoja atale ni bi be se omo mani dwale gwatam swimming pool ti omo nim de omo nim se waye bone ana se natale na hye no ebi omo hye didi bone ye na omo ya adwen but ewe so jani so kwan wode ma afa so eti which ye kwa na se ye bai wo Ghana kwakumi ntwa wano asem mebi taba table so na maybe me investigations ekọ asojafo omo ahayi na me military police for no omo office so omo ne perform agency no ha me ko ho enti yi akwa ne picture no asem omo kan se akwa we o ha adwene ogu ye ne mu ase onye sojani okay ogu ye ne mu ase enti ya na asojafo tina na me yiri producer kete no wa confirm o ye sojani emma ya moka na ase mo hu wo ko camp pen wo so tia moka mu anwan ena obi so afrese wo na chese esiso se wo ye sojani oh yeah o sojani enti yem pese ya de ni betu TV no so no me ma no ene kosi china 12 o'clock ya wonim so ko America mama hu soja wa bonten debi kronia police for there because emra ya adwuma enti abroche no mu show police chen soja wo adwuma wo ye hu soja se wo de ni soja tale na mabonten da ba yen ko ha de ni hu obehwe na soja yi o me de na mabonten na ye ka ni sei no saa na nipa boni ni nso abefremu a enu nti so mata de a me se that day no na ye maro o mo dre boy ne ma boy no mo ro na yin gu fom na de ye kan soja ni nso na akoye saa o first na soja ni kura de kan no mo ngi hu bi saa o ka soja ni asemu a na Ghana sei na kwaku ka se bi ma menche wade kro bia protocol ye adwuma no kro ne sei Ghana sei o obi e na obit my Ghana yi me ka che mo so obi ti Ghana no so sei Ghana be ko yenti ha no wote a wunya sika tukwan kwaku na se na me ken kai buku bi na ye hwe kwan fa so ye selection Ghana enka ne first ko ewaka me ye fa police a omu dila so ye body selection de me kai kran se so ni abusua mena yamfa and o matu ni nyina afra because the entire abusua mena woni nim obetima ko de nwem be ye ho no etar form no obetima nya cat e wo wonam enti ne yamfa
so what ko na ne telephone ena soja nso betima fa nsuo mpabo na nam nsuo wo roda nti de bia no wo problem enu nti ne Ghana na me say wo mo ese o mo ko soja pa na nti se Libya obi o bi school ni o te dem ko soja ni enti ha no mo ya form soja most of the dodo na a protocol obu o ye kronfo ni pani bi ye pani ana na wo fa bi ye pani na ya fa no e hona ka me bai ene ye futu sam se abo wo mo ko da yi akoda bi ye akoda bonni fie ye kronfo ne wo fa bi nya chance o ye minister no akofa na ko enti ye wo problem enti sa protocol no de adi Ghana so awie no Ghana bibia no ebetima ye ekwa ye fa so ja na wo ho but a protocol wo yo ba na ho fa ye so de otokoje o ma free sa kwa no so me Ghana me so yo ba na ho fe na wo to wo bibia wo nofo na ko pa adwuma due utwu mutan ye de oti ko beka fom dodo na kro we 7 pedwa say e gifa Ghana sase ye to ntwifita be 100 ne di dwura Ghana sente saade a Ghana me make catch o place say obi o te Ghana bi o se nyankopon ni me wo boa nyame wo hu ye yenyi musu o Ghana me yenyi musu o Ghana yes because no me question masa obi wode ne to na kwaje obi ku adwuma protocol ya gidi sika ito no so ba po no obebo eti den na question o Ghana ya manfajia okay ti nyame ya atomo a wo kina asemo ye tena so nti yen kan kire Emmanuel Yeboa say on show up ansa na 12 abo soja ni bi na afre se oho ne mom opeso ohu ni mfonyini no ansa ne yen pese nya ni buase nti na dwumade we yedie ne mom ye nokura asem na ye ka ye pese Ghana fa ne ntampa fra na su krofo bi so omonti ase ye penifo nti ase se drum mebi adwuma na ye no ye ya manipa na so oba ye nya good resource so ati ase ne obi beba ne se soja ni ye ka na asem ebi anso obi afre se mo ka soja ni asem dia me pese me hu picture no se wono wa boyen nyame hira no pa na amma nipa nso opeso de na samba ha no ba ye no me ko Sompa Sempe Nipa no manya good resource ene ade ko yanim sa na ti oduma no tie me nkasa pi ma me mo kama komanto yem me da bia me kan wa fidi we so entoma wo wi ankoto no na nyankopon ahye no wani mo miam ne nya resource no ate 05513131 05513131 0548-931-931 0355-40-45-28 0355-40-45-28 Yanko Enfa Enko Yenim Asem Oman Ghana mu Asem pa 0551-931-931 0551 hello Maju Shu Ebru Peters of Moonlight we dey Peter new at Moonlight if you meet them pa ma cha mo meet them no okay na and na say you make a pompi before a moment you prepare you try to get animal so the phone you say you go to no okay hello hello baby afrefre odi kateche ma ne so kakra ma ni ofo no okay yenti o ni aba na me ne de na se wa mpa ne wa ma ne wa nza anyim na we dey wan kan hwe ye nya se pa se wa anyim na bi so so won kan okra we me ne ya wa da ba mu de me de mu di se ba de bia mo sa ka na ma ne za ka ntika ani kira na okay honde me mpe hon komo no kra tie so ka hwe on ne de na ade o de be manu hello hello 0551-931-931 0548-931-931 0355-40-45-28 yanko emfa nko yenim Asem oman mu Asem papa true baby asem we ya sheda tra ho ache edi ho nkomo ache eduru baby soja ni Emmanuel Yeboa woni edi nkomo kama eduru baby ofre na wonfa du baby ofre na wonfa hello 0551-931-931 0548-931-931 0355-40-45-28 eduru nyumle say ya network forum ha ma adwene papa obi amaso Asem o 055 0355 40 45 28
moment you use our line no 035504528 and no bet to me abuapa free say MTN for no wa wani tua ade sasa 035504528 035504528 0551 931 0551 931 0548 931 ye ko Cedar Worship Center ebu akwakofo dua Bishop Albert Saki kwapo ono ere General Overseer de ma absodi wona de nyame asema emu hwampa de ebre no ko kropo twedi ampo se ya dom no nanum asem no aye kokurumuti uhwa usa hobopo a enye ye da biada production line no enso 0509438484 0509438484 and 0244801426 and no any production layer ye de edi dwuma e wo Sompa Asem Mpe Nipa eso obi anyina so nyame ya atuma wo kyena asem we yebesa tabiri e de ato ya apro so na kyena ye wie no kra ma me monka makoma ntom ye moate etrenya nti ye die ye nya kyesoa ekoya sojafo asem so fosu aboagye na sojafo de won koma so ka positive asem wo ye de ya ko anim teye ofosu aboagye me na pamfo ya kramo ye ko long time